bakaba bahera ku myaka 22 kuzamura. Iyi Pathfinder y'abana b'imyaka 10 kugeza ku myaka 15 ibarizwa mu itorero rya Rugarama, intara y'ivugabutumwa ya Runoga, Biriki y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Nimubona bibaguye neza mubaha amashyi, kuko aba bana nicyo kibanezeza kubona ko ababyeyi babo bakuru babo bahaye agaciro ibyo bakoze. Agashya kose mubona rwose mubaha amashyi, kuko nabo bagambiriye kudususurutsa. Babikoze rero ntitubereke ko twabibonye, ntabwo twaba tubabaniye. Baratojwe ku buryo 40 rwose bayibyazamo 2 mu minota mike cyane. Ako kantu rwose niyo utabaha amashyi ntibarorera kubikora. Ibyiza rero nuko wayabaha, kandi ukayabaha utagombeye kuyasabirizwaho. Barabasuhuje ngaho noneho mubakirire iyo ndamutso yabo. Ako kantu
ubwo nako ngako ntabwo mwakabonye. Ni ngombwa ko mutanga amashyi y'amasabano. Amashyi yanyu ko ageze ku mashyira. Abanyamujyi berekana amarangamutima gake gashoboka. Master Guide mube mwitegura maze namwe mukoresha iminota